joint. What the back car, if you wow, I'm on water. Make us say, oh, hypertension, and I want your diabetes, and I want your kidney problem, or nice at but modern brand now only ever 20 years. Now you will immerse some quite a year, Juma, and yet no point so you will infidel about law on one. You did check in the Peduano, your laboratory sector, and they share the Peduan, the Moja, Muya, dear air cost to answer the true account. Sebi, a position will fear your focal school, a position dear, if you move with tech, if you move with China, and I can't one woman. Ye was it, the part would do be of a buy and channel, and rather fire and sasso, Eddie Apoto, Amawon. Eti Unia will hear me. Open baby aqua, open a Sabia be aqua. To Tuanamobra Qualicare Medicals Limited, you will Kumasi Airport runabout. Kwana Okuna say I'm to acquire sono. With my friend telephone numbers now more affiliation. Nasa and Wabi and now how be a show swap. To Tuamincabra, never never fire so up wow, Ama Honto, Apa, any of the for any number for you now. So, Qualicare Medical Limited, the physiotherapy units, and their training. Uba Yasuya, your Yadian Briasa, a high massaging unit, your machine, I did me a beer, the children penning castle, and I say, now also the joint area, and not side and China, your UV light machine. I get it, that truly panels what said Empono, Ebia not beating the blood vessels, no, the BSC in one quarter. A woman in Tino, Emma, a Bujano, it's me a deep of Sunny. So, Obayasuya, you will have to be yes, and yet, and room and one at the mount, yes, our machines are, yet they a deep in the Piano Guma, said a bear, a quality now being a hoarding. You can't, you're able to say, a year male and female infertility, Uba Qualicare Medical Limited. Say, Oba, Opa, worn out, one wire the amount. And I said, Bema, or pet a war. Na ne mpamwa no ahode nim a obetimi ama oba ani say on fa nani enkyere ha eno so da nchen a eye stroke obi a wenya stroke say ne fa na adodo ana say nipadua mu ni nyina na adodo a on fa nani enkyere ha yare bi say kidney problem eye typhoid junso mu yare ani na mu yare syphilis gonorrhea de eno de na say odi blue ha ye betemete ye ba ema no so efe ko a obi a o fibroid say yes na wo die no ya rebia be dem on fa na ni enche ha e memma no obi a owo eye na poso taye ne ya ana say obi a ontimi na ebia depression ebia stress and na masaya de we ni na ba on fa na ni enche ha aha laboratory center e test up do na e wa Qualicare Medical you will Kumasi Airport runabout madam Dia enkame wo otamfo neka wo nakama sakura misin neka wo Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Okay, yasan atenase ewo COVID-19 ensensema aba yedi hu enkomo ewo Kumawood TV me nose mask no ehye me na me twa ba fom na yetimi adi nkomo yipa me dey ade Samuel Kwabena Dako aka Sam Dako sene de bia ye no ye de information update edemaw efa yare a aba sebe ehemfo nyina adane prisoners no eno ho komo na nenso ye ne mo eba bedi na nadwumadi no nsembebebe ne yebeka yedi kam updates from day 1
yɛn president Nana Addo Akufo Addo ɛma yɛ share them partial lockdown no yɛma mo information saa bɛpem ɛnɛ nso yɛ science aba science information saa yɛde ɛbɛma wo live ɛwɔ Kumawood TV sɛnɛ de biara meka no frɛ wo nua na wo nua nso mfrɛ ne nua na yɛn nyinaa yɛmmra ɛmɛhyiam ɛwɔ ha na afei yɛnhwɛ sɛnea ɛnɛ dwumadie no ɛbɛsi akɔ ɛnɛ COVID-19 no ahete akɔ n'anim kakra ɛna ɔmo recover no nso akɔ n'anim kakra yɛbɛka ho asɛm yɛwɔ nsɛm a sɛbi obi amanfo keka ebi ɛsi na anhwɛ a sɛ yɛn president Nana Akufo Addo ɛbɛkasa ɛyɛ ɔkyena na de kyen a wanhwɛ a ɛbɛyɛ total lockdown ana baabi bebree ɛsan bɛyɛ saa partial lockdown ni bi nene ye question pa ye busa pa ne sɛ anya bia sɛ Nana Addo eba out ɛbɛyɛ total lockdown a ɛbɛyɛ ɔsɛn wobɛfa ne sɛn wobɛfa no normal anaasɛ ɔmfa no normal ye question a ye busa pa no sɛ ne Nana Akufo Addo president free ɔkyena kɔ ɔbɛkasa na sɛ ɔkasɛ the way amanfo si ɛfa ɛkwan achi ebowura other regions na ɔtena se ntena yare no na spread enti sese obi a hyɛ dem 2 weeks another 2 weeks ɛne umpie ma abontene bio oba abontene do behia na sojafo omsoja mbɛhwe pa say in case obi nim de ebo but yese unum su a na wa yede num su otwen ope enti yen ye busa say should in case na say president ba out na obeka say total lockdown a ye be fa ne say yen timamufo ye be fa ne say eno ho asema ene ebedi eho enkomo pa ye eno nti misraw oko YouTube a Samdakus TV or YouTube oko ho live sesia obeti enka anase behwe live ena ye WhatsApp line nso e da screen so ye di nkomo na no obetimi e di WhatsApp message anase text message e di aba na yakenkan e di amount every penimu no ye benya nkrofo bi efri Roscos panyimfo bi a omo ewo saa market ho no beba na fe atwetwe eho enkomo nso ewo ho eno nti wonso tam chuku na hweye na ene ampaya ebedwa ebripam nso no ye ma okwan na wonso ode wadwenkyere e de aba be kire se ebebie phone na tum na wonso ode wadwenkyere e de aba wadi kan aka se medin e de Samuel Kwabena Dako aka Samdakus mbedwafo atnase DJ Lofty Sam ahun fe de bia na ho ye fe mo nyame nshira na nyame na nshira me ene ahode wo pa Kristo da Roma ma ya da so tiase sabe chechema de modde dia fu sane ya timi abetena ha ge agisa ahode wo okay ye da nyankopon ase otwina ozo Moses nemboma Nyankopon adom wonso ahode wo ho Nyankopon adom meti apopa bibi ekoso kama Eze vampire ne dem so ba unjami unyimi me bomom me bo ba me bon se yare ne beko me de na film samre we de each one for himself, God for us all. Say we me free mu ba samre we de empire de e ba pamaboa. Okay and me de me new film me bo emre no du a me empire bo na ma so odimam empire no odimam empire ni de enya ya to nchen kakra na enam kokrom twanvonyi kakra kire me ene krom ayeko ende bambo nu mu ayere pa na minim
asrafo ne bɔ mo modern bambofo no omo bɔ mo modern ka bambofo na soldier for police for fire for immigration for na ya yi omo asi wo se omo nwen krom maye no omo bɔ mo modern but say ne said omo ye no it means total na kwan so na omo nam because ene ye nam no just say the so omo fast no say wo ye hwan unless wo ni mu the so omo de adani kokofu bobo ni nua ne wo de ya obemo wako be nye ni nua ne wo de en ha no eye enye si yesi mo obi anko ni kwan so mo obi akokra otima oni mo ahwo o pa no ama akọ but yenye ni sa so what I say ewi ase de si yesi emmo obi anko but yesi ma bisa nipa no be bi okọ no say reason ni kire say eso okọ eso o maneko even ye ko fa news o bant ma ya dru ho ye ne soldier fo e bi akasa omo say o yenko ye ehwa na ma bi free wa ba ai omo kwa akotwa dwom mu akọ kire say nipa gudwom ho enti na ni kwa asem mo omokọ na want sister station bi obo TV station Angel TV omakotwa kra da YouTube sesi a enti ye mo nko imagine it means say won ya de papa so we ya de papa na nke ye kwa nka okra obe encourage say oh sesi de ya mo social distance ni ye adwuma we eye senti no na say media de ye ka omo a ye fight ama yare na yare akọ enti no so wo ya de na enya ese ye ka ana wo ya de panso a ese ye ka but we no ye ni soja ni kasa na o se ye nko no we no free minim so on the no o she come down de minim se o ye soja phone bi so ye market phone bi and de minim o buy o kese sa afi soja phone ye no aba ai se sana ye idia na mam no ma ye nko it means bibi ko so market wa o pese o mbehu ana Dr. Mensa asem ba sa ma penifon ba ko ka se o mo kra o mo nwanwa it means bia penifon bi giska free dwomfo no wan tua eneme ma ma ye adwuma enti no se ye bi kwa ko hu sa de kro no ya be kanti no ene o ma ye nko enti me ade ba ko ameka se nanado den Akuma TV de dru ba bia yen ye tu ye ho asi wo se ye boa ama yare nako na information so ya fa nkwa ebe de na timamfo no omo ehudi eko so what I say enti no ade na omo ye no ase partiality bi ewom na ase sesei no omo de omo ani besi media so yes ye nya ika because yen na ebe boa press information no ama omo hye a omo mpie no ehudi eko enti se utimi mo obi betena dwom agini ska ton ade de a na ene na je say like enkoye entwaye tie ne no nanti aye nanti na ama basua ne ama bebre perfum okay pacho line na that screen so no obetimi e de text message e de aba na wadwen kira nkoma ye de no wa no ne a ofin se obeka wa hon na wo de aba efa covid-19 ehun nsema ye kan e wa DJ Lofty Sam me pese me kan bibi kakra efo ani me nuen e kan okay se si ano o ma de total lockdown a e be sere o mampani se o mra bonten yenye o de na me kan yenye total lockdown yenim say partial but me kan according to many Eugene o kwa bonten ne me so me frifie e na ba adwuma ene ne mo hinti na ma me kasa okay se ye ko total lockdown a o mo ma ye ntia se Ghana for se si na bre na e wo mu no ye wo total lockdown ne ate e ho ase but o ka se ye partial na se media for ye obi e ka se essential workers o mo betimi akwa abonten akwa ye adwuma na se ye part of essential workers na se mo so mo ma ye kwan me ye nkode a ene na eje be na mo pa menye sure say sanity the reason why I'm saying that is say ye start say ye dwumade we ye nko ba bia ma omo stop ye da anamboa yeah but the reason why e be sinda no nche say sanity ni ntia ma me so me ka bidia afo so eto ne ye wo kan so no say me nam kwan so a me be police ni gina me yi me ID card kire no obisa me say me koye report ana say me koye adwuma che say me ya no say me koye report a enko beka say me nsan ko fie
because on percent ne ho asem ba ba what you say but me kwa adwuma dia e dia na me koye nti wo so hwe me ID card no so no rese we a reporter ana say me presenter and son of my kwan amamako some me bedu atena e kwan person mo fa so hwe ID card mo je ana say ma wo peja na wo dia kire no na wahwe na wo nso wo say ID card na mpa ekura wana say ekura me bedu atena junction e na me be hunu bibi say trot driver bia duru ho a na mo si passengers no na omama trot na sa da no ho na okọ ba bi a ofa nipa no efi bai car me tena mu a by me si watena junction but atena junction no mo si passengers necessary na mo tika no nyina wa atena junction ho and mo sa ma car da no ho e da no ho the reason being that omama trot for no stickers just a sticker ni bi bo car ho meanwhile obisa trot drivers no a omunim anything about sticker na omo kan wasem no sam enu tina me ka to so say a total lockdown ene ye wo mu ya omma ye ntiase because sabre enye total lockdown sam na me kan say education on ka ye media for ye nye be ma trot drivers ni say no so shaya ampani for dia ba ni say ye wo stickers a ye de ma trot for it is all your trot driver na say unni sa sticker ni bia untumi mfa pasinya emfiri ba bia ofiri no emfa ne nko ba bia ma ne nyi sambato ne make so otima it is a more prevent emfiri sanyama we nyina ho dia ene no mo park bi bia kire say ene total lockdown na mo de mai miwa o mampani kan kire Ghana for say e total lockdown o se partial eno dia so mo kan sa kire ya ye temamfo ye nipa ye beti ase e de be nti na media person so o kwa abonten no wa ko say enyema de na akwa mu yi a because some wonim say mpempi ye betena ha bambo for no ye ka security personnel no omo adwuma omo ye no so omo ye adwuma na so ye ni a da ye betena ha ye bo mo ba so e ka say omo adwuma omo ye no eso ani bra ye kwa abonten ba akwa ye ko hu say omo nua no kra de mo no enya no sam kasa fo yini aso ne ye betena ha ye ka ye na enne no omo nua ne no omo de bro omo na nyama asesa omo de aduan ne ba omo asa de drinks nyina ka ho enti se nka ye nkwa nkohunu ana ya nkwa abonten eni ekohunu se enuane na omode breast security business no enuane na nya papa enka na enuane na omode ba no nka ebe hunu sa biem sam ka ye hunu sa enti so mo prevent ye media for no say eni kwanse se ye komonten enti se adwa so na ye kokoma oman no mu mpanimfo ne Ghana na hunu se enyema se na ekoso wo oman no enti obia mo no homode so be prevent no sam yare no ba bi ade na ekono ekwa ni mu some ekwa ni mu nipa ni bi hu to wo mo but contact tracing say ekeka ko eno na 50,000 plus and then e bro 50,000 and over some what in a media enti echa say ade na ekwa ni mu na ade na mana ekwa ni mu asese ye dem mu oh say ene guso ekwa ni mu echa say there are some crowded areas bia enkrofo ekowa omo kwa oh say no ya quiet say yasimo obi am free region bi encouraging bi na obi free Accra efa ka besi nsawam na oduru barrier na wasi na wafa akire na wafa anadaka na ode abesi nkoko oduru barrier na wasi na wafa akire saa na aba abedru city se me free ahojo na me kɔ adum na wo se o ma me nkɔ me duru ho a wasimi usimi a ma fa akire me fa akire a me kɔ manimu a ma fa ka fofo de me pese me kɔ ya me kɔ akɔye enti ye nya measures bia enye ema ye ho ntoyen sam enu nti na be ka se ye ntumi nya saa hyehyeye wei na enu de omo nsa ma abonten me kan kire Ghana for se Ghana fo yi se de yase mo bia nkɔ abonten a enu de e beti ase ba se si ano mo sign nipa no mo si nipa no free cam mo se mo nkɔ ba bi o mo nkɔ okay mo nya si o mo wie nso a na o mo nso asan for akyi na o mo nkɔ enti yare ne de ebe so increase unless you the proper measures e dey go akwa mu sanya be ya some sa yare we ya ye dey ani hu some be pemo ne se na nkofo efi say yare ni ho some say me not here e kom de woni ya chichiro wo she da we ya eti mu ni ya chichiro wo she ha say nansa mempi na some e kom de wa ya dey bufo be budo so wo fi ani na ni of course apa bonta ko pe biani bi yeah enti bambo ni bi egina wo
na o ka se wo ko to bi ani o ka so mpere wa hwe be ye ntokwa some se ba bi ade na iko no ye twen na do dan kwa Akufo Addo se nyame ya adom na se weekend e ye ochena e na de chie se na do ne ye be behia na so even on the 1 week kura kan wa sam wa hwe obo hu nyama e besi wa nya se meti ha no me support obi but se e kom di obi e wa ni bre kwan so a e be mani pana for so e dia papa se ne kom be kunu de obi pie no na wa bawu abonten because some me no ka se e kom den crofo me na me ka kire yeah e kom e den crofo and no woman do a thing a dance here or find very bottom yenu and what they buy some a brother tibi ba to gari ni bi mi gina ho gari a osegu na numa o wie na sa bre no moment no pensuo bobu so some utunu se no wo I'm telling you me real boy and my mister to me bottom to gari ni ba ko es hand the man say onyinka gari na wato no no fanko people are hungry in the house yes they want to go out so what are we doing? Are we here to kill the people, citizens now? Some obi or yare yeah. Apart from this coronavirus, I guess you would do and some of don't want their survival. This person also wants them. Some said them. And Piania the Baba on Tiamani Panay and also so Quabrania, Piano or Yaku baby. Some. Many abre na on say one of these weeks say ya ma mechi me wo ha na ne bekeswa because ya matter say ya di nuani bi ma asofo ni bia manya concrete evidence bia press bi sofu bi wono age aduane so wo chama na sore ma abra wono no ya che aduane ne wo ho no ba onim say asofo for na bi nso yes o che sa nuane no eti ebia na ano ye my investigations about it and him say aban no nuane na wode abasa ye nche no because e dia ko na sorry fie ho school ho aso dan ho na ye dia ko mo say a higher center ye di nyama ne ba beguni ye dia chema matimamfo na no sofo no na ese eche sofo no feel say aba besi ne ono ne territory nti na wo so no nya bi ma na asore ma nti okwa ya paki bi gu ba bi adan ya say sofo no say on the man na asore ma. Look at this. Abrati mamuni biti baby ma komode no wato gare wi ne wona kun o wi gare bon so utu se nipa we oba hu yeyem anso what ya wodo oba kai se me kai bibi se na do dan papa electricity no o de on fan free en nya fa na se ya the electricity ka na do dan kwama ye dwani ni we prefer that because ekoma ya o ekom ya. Okay, ye beba so but ye ma update so far aba na ye mfama ya hwefo COVID-19 eba ye no increases de bia na bia beka ho 2 days bia day bia na bi beka ho ene de aba ye nsa kan 641 a kire say increase because as at enra na ye 636 ena na ayenra ena say e bia beka ho amana koye 641 out of 641 no emu 83 omo wato omo kra last as at enra no na ye 17 ebi abeka ho amana koye 83 emu 83 nankopon dom omo ato omo kra eno ne update ewo ana emu enwotwe na sebi omo awu no esanso ye nwotwe na ye 8 ena omo awu. I think say de bia me busa say a good news and as a good news. A good news. Say wow sha asat na ebi wo a nipa bia be 2030 and e be kan ho dey na we ye hwe na 5 a it means say niama e ko nanim ana asat ndra na nipa 17 ana omo ho ato omo aleni na se say awia kudu 83 ya. It's not bad. Yen yakopon e hye ni wani no. Me sure say yen tracy sa say so omo be 5 no omo be kan no. After na doctors say
ekoye contact tracing almost 5 nti na eden e bi be san be kan but minim say 50,000 and above and contact tracing there omo wo ho 50,000 and above e bi san be ba be kan because 5 years say nya kan so the obe san hwem wo so wan na ne ge wo te hin zani amani nyina be san ba nti number ne de yen kan hu say ade chi ade sen nyina bi be ba be kan but omo amu beto omo na ese bompa na ya nurses for any doctors for no so so mo say for mo so dem no timide boa na recovery ne ye more so because you see and me say improvement but very good na answer na sa de me makase sa aduane che no emmoa yen baku obi o esi ejai obi and de ye no ano enye aduane che men no fa nipa na de ma no opon onwe ni sa eye de better ye bi wo ho a ya tua no maku ya tua ne nchine obi ondi garlic obi ondi we ni nyina wo de aye aduane na ma nipa ne so wondi because ni score de to bi adi ana so be providing aduane ebi ya tua na nwa amu isu awa ye I think say as a more personal e bi wo mumu a te say e Ghana for ye I know but sometimes me busa question me person yan quote through that question na mo de bi na me DJ Lofty we na aba no I don't pay me ka ko we na aba no positive am Ghana for na say enye ase stella no ye nya ade some me fa na enyama mienu edi kan me ka say e good news na esan bad news in some aspects some near make us say good news no say and ye recording cases ni bia ye ka say for air recover we share as at 17 na ahuri ediaba 80 something it means kind of saying health service for no in fact omo gba adwuma omo ye adwuma some in a part maybe who say sign bad na say contact tracing now each and every day it keeps on increasing. Again, the money increasing is because still now you want to be 1.10. Some car partial lockdown and come also by a part. Contact tracing no nya de bia eye bone o. Eye me fan say enti no ene de e o say koso. Enu na make say near ama e koso yi eye nkrofobia omonya bia omo so ne nkrofobia kodi ahia. Omo susu say yes. Enu na make say some to say is a wo hwa na your cases bi wo ho a ya start here na ka ya Ashanti region and Greater Accra and I think some say Tema and na ebi wo na ye ni bi wo any other region apart from some 3 regions here amakan na some eboa e then etimi extend the call other regions na aka no e through this contact tracing no and na ye hu say obi nya bi nipa na onya bi no ono so tukwan akona kula ase and na nam so a ono so na obi akodi nkita ho and no sa contact tracing na empenifo ya ama ene ekwa ni musa enu ti me dia mi susu ye mu no na me ka say contact tracing ne be koso akona nim say ebe tu bete dia ene na do dan kwa Akufo Addo ya wo other places bia partial lockdown on kan wo mu enti the whole Ghana me ka sa partial contact partial no ebi nuru baby nanda do dan kwa Akufo Addo se o sa ba be kasa bie mu a se o beto aso but se no o hwe breakdown a Accra ewo 514 yeah o ko vote and other regions here numbers ni increase no omo regions na o se still na for the so na mabonten people are out there what are we waiting for yeah travel ama ahonso increase ko do say enkran de no and na something region de no aso na enya ba ho say esa se ahonso so ya partial lockdown ana some me point ni o this is my point what can say enura me betena kasa video so kasa still na asa nkofobia esusu say yeah really nibo me kai no ene I think enura numre information minister ko do upon kroma yeah what the abrante bi by e ma ne be kasa no so eye what tested positive yeah say nyame adom na mato no what tested negative bra or the information e ma Ghana for ni media for share yeah or the abrante no ba ma ne be di adanse say eye no kwese ya de no wo ho eye real
ema oka ohama ofa mu e hospital ho enkrofobia no mo be so mbeben no even okọ hospital kwa na ani da so nyina asa na adwenya de say hospital na okọ no wakra na busu afọ say nya de a obesa ba fie biem na aye ne yire ane ne mmade na busu nyina ni suo a yesu gu ye yam sam abrata na sam na okan no me mete wo no me media person na awosen agumi ni pedie nyina enti se timamuni bi wo ho na se onyin ni se yare no wo ho a sa nipa no otimi ye board ba wontin po be ka se when they are ready be no nsam na okan no se motena se na we nipa sam na no nipa bebrebe we nyina na se nipa ba akopɛ na timi aba entimi emma se bia ya man sika na ode osibeka sa eno tina sam enura me emphasize was hard we so say if this case no say nipa no say Ghana company for be me hu say ade no e wo ho na patients ni bi ni okọ hospitals na mpa enye safi na okọ twa nipa na nim individuals e diaba enye no kwa na ebi kwa obi hwehwe o de me hu say isolation centers ya kipu nipa na bi wo ho no say no de wo hwe se ne wote bia na tie kwa ene nurses and doctors se ne omo ahofoma ne omo mu siesie tie a enye obi kwa na be ka cho say ampa e ho ye isolation center ya kipu patients ni bi wo ho say ye hu sa sam e be ya yem hyehyia ma obi a bepomo ne na adwen ye ne say yare ni bo no watimi ahunu safe de yare no ho na watena fie nsa jim bram kakrai ye hwe mafanse be ze 18 but now there osenka at least na natimi abeka bibi kura ansa na ne me na yi no abato upper east ne upper west ne eastern ne obabia omodru omunyina started with 1 what I say nipa 1 na wanya bi wo no nipa dodo se na oni omuhia yeah so what I say almost nipa dodo se na omuni omuhia nti ade we na the whole country so what I say the whole country say partial lockdown e ko ba bia na se omu pese si etu ya ye na se dia sa na ese ye no na still now the nipa still nji yare ni ndi say imagine say nipa 83 ana mu ato mo na ba akopɛ ana ade na ba so o mekasa who knows so what yes man say o she da mekasa o yale no wanya media kuma uti o mo frɛ betima be twa ye mani pa na ni mu ba ana o mo de do ye mo ni mba na manfo hu sampa o mo yale nipa 83 o mo hu ato o mo ebia ye wo mo ama mo hu ato mo dentina mo fa bibi kato mo na ye kasa you ma me mo kakra ye nsan hu communities some no free oh sana ande o maka communities no crowd dey obetimi dey see all right but nipa no say bi on person na nimbeba obi o wa on fa wo say na nimbeba say no manya bi but nyame adom ni nyina boa Ghana ma ye gidie ne den eba doctors who say ukwa on betimi asan yare okay so now to my question for the day say in case say nanado your president oba beka say senior di spread any one 29 ho a enye yi nti enne total lockdown ba bia mo BMP Mr. Eugene wa obafa ne say oti asemi obafa ne say when the system do the bad there and net is and then said the countries be wa obu be so le gangan na esi ukuna no wafa sa de no so binya dia senana kaso obeye kura omo da no ntimi nye video bi cause social media Nigeria mu na omo che no omo branding money to the extent say omo se bisi ebisi amafo stone wa kwaji o akosi wa okoto oton so I just said ti omo branding to the extent say ye hu se bi wo fie kura ye question ye fa se what be mienu ana mensa e wo kwa ese ebisa se adenti na nko okuta mienu ba Ghana anentisa emo de wo domina pu na de akọ ti obi de eku ni warehouse no oton a utimi misa na twe ese na yeso botto ya ye de brand mu ni bonya din ebitima ye mu ni bi ni brand we ni twam na se oton crate ni chew eno no be boa ma nipa bia aduane no ese ebi kọ no ho bia ebi be kọ no ho but they say no mo aye ni say ye be $200 ba ye be che 50 150 no enguo this time 200 be saba ya che 50 enguo me say ade we ntwam no
amanfo be ton wo masi ase ne nkran tema ene se bibia o mo be gimedi. Okay, also your take on that. Sen case say your president kase total lockdown obi answer dem a obi fa ne say so ye me fa ne say Ghana fo be wu papa e kom e be ku Ghana fo a chen coronavirus na on try some na on try but I am in the so kase in case say yes but say in case na down kwa Akufo Addo pa bonte be kase Ghana fo total lockdown wa and say na UG kano na down kwa Akufo Addo prepare them say ubeda ba so ya no pa no na obebi okuno na emo bag anwa ti tomatoes and they say enti nya adwuma because akronfo so ba se sako ubeda yebebom sam eno na me kan wa hwe na down kwa obecha nyadoa ene mbako obecha chenchene na mo na epia fodo sa me ko ni di no eno na me wa benya to abe na down kwa Akufo Addo beto akonchene mbako se obi yare na adura wonom wode hwentia kan ho a na do also to me provide hwentia ne pepre so we say e also provide ni na se na do ntimi nya saade anye ma won try because enya dia Ghana for enya kan ne bambo for no sam make a town and can talk we besi wo ha no I think say one of the African countries me nya sa research ni ye ntimi mpese meka ho okay o ka mo dem sam omo bia bonten the police soldier for ebi obi kura de no yedomo quarantine wo mo no na omo so sepe omo ho wo ho se o si bi wo mo bi wo we hu o yo ba me be na omo sepe omo okay it is a total lockdown na down kwa be kadia and na dai prepare mo na nya sa me se kom de mia wa kan wadwene me da se pa ye kwa abontene na yahwe ikubusa nkrofo nso abontene say in case nana eye bibisa sen na ebesi afa no ye ba mene ya hoho a ye nyomo ha nso ebetwetwe enkomo ye nkohemra ye ti ehun agumonten a ye bita nsembisa kakra ne ye lockdown from aircon ne de krom sifa so esitie nene ye bopene abonten no ye bebi sebisa adetonfo ibinom ene omo ne nanenam krom nipa wan bi na enenam krom se koba se ene nana adodan kwa Akufo Addo ye mampanyin no wo ye man Ghana mu ha ehye ma obi empie abonten ye total lockdown a wo be ye den eno nene ye ba bebi sa manfo ni adwo interest se ko ba se ne total lockdown e ba ye man Ghana mu se mo bie bia bonte mo bia nko ba bia e de na wo be ye ubetimi total lockdown no eno nene ye bebi se bisa wo abonte ya me de dwuma de ebro me din ni Queen AJ Hipsy ba ko be ye nko bi se bisa amanfo Kumawu TV ye die mu ampa ena nso so ye to ye ho agwamonten so ye hwehwehwehwe de ekoso ye man Ghana ma ye lockdown na adodan kwa Akufo Addo ehye edema ye ne ye hwehwem ye hawa lockdown yi ede aba ne ehun sunsanso a ye de eba me am di dwuma de Ibrahim me din Queen AJ Hipsy ena ye ba pie e total filling station Dr. Mensa total filling station no champion na ye ba pie ena ye ba pie mu ha no ye hu se udu Dr. Mensa dia ekwam anyina ayehwe na mum total filling station enche mu pe ne de adetonfo ne bebre na tinsi ne mo ton ne ma ewo ho enam so ma ya bambofo ne bi abo epini ha ma behwe milike pa ekoso wa esewani ensa o ka kire sanse omu nimra no so o makeka omu ho abom ti edru sa bambofo ne ba na chese o magivum na omu nyina edwane we ene nsem ahodo a ekoso wa Dr. Mensa aha ye de bro wo Kumawu TV lockdown discussion so ye nko ne hwese ye benye bi mu ne ne o matwetwe nkoma Mama mo akwa oba Kumawu TV ya minia abomo ko de na adeton so ko san na adeton de uko ye maesa atasana na ka se enso de mi o ka se ne to aduane de yetimi ba anso ye ba ka amefo ne soldiers fo no mo de aba de agu yesi mo ma ye nko ete asa o mo ba sa na amerika ya bobo so sa o mo se ya bobo so enye ya ne ya bobo so o mo de gu ya so na e na ya na ya bobo so na de o ka se nka aduane fo ye ntimi mra
See a ban no more. Oh, okay. Yeah, that's it. Oh, me more about TV so. Apombo kode. Ntiene se ko ba se nana do dan ko Akufo Addo e ma total lockdown a. How be na de bebro? Yeah, how is it? The entire man can say how bebro. Me any minute. Me many waffle and a mini just allow. Say your bass yentina fia. Me be monk. Okay. And it's in a ma media. Okay. Me banner say me be able to be jamania kakra de kofi. Na mankolano adi. Come will be dia nya dia me pia once. Okay. Me be beating the man. Okay. It's total lockdown about how long? Okay. Man there. Na me many so me many so enye yim so man there. Until baba. It's me man sir. Okay. Okay. Good afternoon, boys. Okay. I hope everything is fine with you. It's okay. It's fine. It's fine. We thank God. Okay. The question that I want to ask you right now is, if there is supposed to be a total lockdown here in Ghana, how would you be able to cope with that? Okay. What I see it is what Nana Akufo Addo said, that we should everybody to stay back. Yeah. Stay home. Yeah. It's okay for me. It's okay for you. Yeah, it's okay because of the sickness. Okay. We want to help all of us. So when you come out and you get sickness, it's your own cause. Oh, okay. You know, for Ghana, because of there's no money in Ghana, Okay. that's why you see everybody in town. But we are not supposed to come at all. Oh, okay. Yes. So you are going to be okay with the total lockdown, right? Yes. Okay. All right. Thank you so much for your time, boss. Yeah, well, at the mamo, and then so you see a woman, you be and send me Sakakani, a shall lockdown, the chrome air quantity, the chrome sifaso, a city, and then you open a bontainer, your baby sebisa, at the tom for you be nom, and your mom and none and chrome nipa 111 be na, and then chrome says, I go and ne, Nana Addo down quite Akufo Addo, a man penny away my gun in her. As I say, ma OBMPA abonting, a total lockdown, obey your dame. And no, ye baby, some month for near adventure, say, for us and the total lockdown. Eba ye my gun and was says, yes, a more bien, piabon, more bianco baby. At the end, I will obey you, to me total lockdown. And no, ye baby, said, abonting him. Ye made you made the Abro Medina Queen, AJ Hipsy, Barco, Yanko, Yanko Bisa, a mouthful. Kumawu TV ye die mu ampa ena nso so ye to ye ho agwamonten so ye hwehwehwehwe de ekoso ye my Ghana mu ye lockdown Nana Addo danko Akufo Addo ehye edema ye ne ye hwehwem de hawa lockdown yi de aba ne ehunsunsan so ye de eba me am di dwuma de Ibrahim Medini Queen AJ Hipsy ena ye ba pie total filling station Dr. Mensa total filling station no champion na ye ba pie mu ha no ye hu se udu Dr. Mensa dia ekwamu nyina ayehwe na mum total filling station enche mu pe ne de adetonfo ne bebre na sisi ne mo ton ne ma ewo ho enam so ma ya bambofo ne bi abo epini ha ma behemli kepa ekoso wa esewani enso ka kire san se omu nimra no so omakeka ho abom ti edru sa bambofo ne ba na chese omagivum na omu nyina edwane we ene nsem ahodo ekoso wa Dr. Mensa aha ye de bro Kumawu TV lockdown discussion so yanko ne hwese ye benye bi mu ne omachwetwe nkoma Mama mo akwa ba Kumawu TV Ya ninia. abombo kode na adeton so kwasa na Adeton ade ukoye maesa. After na ka se en so dem. O ka se ne to aduane bi. Yetimi ba. Anso ya ba ka amefo ne soldiers phone. No mo dia ba dia bu yes. Mo ma ya nko. Ete asa o mo ba sa na America ya bobo so sa o mo se ya bobo so. Ani ya ne ya bobo so. O mo di gu ya so na na ya na ya bobo so. Ai. Nana de o ka se nka aduane phone ye ntimi bra. Se ya ba na o mo pa. Oh, okay. Yeah, that's it. Oh, me more about Kumawu TV so. Okay, ya science so amamo akwaba e de aba Kumawu TV we update and e de mamo every day for COVID-19 medical ka say every pem no e be bie ahoma na tom
na wonso wachire wadwene ye ne osofo bi bekasa na yaje ono nso na dwen kire efa lockdown we abai effect be na ade abre asofo ye beje na dwen kire na ye bisa no say in case say Nana Addo ye president on na daya no say na esi kwenti ye ma total lockdown obian ka dem 2 weeks sofo obeyeden ye ne ebebo enkomo ewa ha na make us say menya nkrofo a mpanyimfo a omo ehwe market so ye riscos market so ewa ha omo nso me no ebetwetwe ehun nkomo ye ko okuro no ye ho ensemo a amanfo ekaaye efa se ye makwan se yenye lockdown ebeyede text message you say hi man the black man is talking wise in fact people are dying okay mamehwe se menya osofo ewo ahomane so a hello sofo akwaba Yanyo Apostle Philip Kwame Nyameche na mene kase. Me pato ai we do adaro ma Kwame ne de ya na me di sie kakra. Na je se me producer aye aduma ni ye pa. Wa ya aduma ni. Di se da kamu nyina na ode ama wo. Ode ne nyina ama ye. Pacho ohwe asori a Holy Harvest Christian Church. Ewo Asafo Market. Yes sir. Mama akwa babio. Yeah neo. Sese asori te say. Oba dadaroma yeguso pa radinti. Nana Addo say yenya asori wo de oguso. Oh, blog dan eni nia. Ema ye de padlock ato ano. Na Kristo Asafo de yentum. Brabio o say blog eni nia. Eni ye de padlock ato ano. Na Kristo Asafo de yentum. Na ye say Asafo no eni wakomam. Eni hunemdia no. Eno anu waka no wakomam. Na me enhira pa. Sese no so far lockdown ibaye pacho hu ne say. Oh, already adum lockdown no aboa wo kwa bi so na emmoa wo kwa bi so. Adenti na America ne say. Boa no ene say omampanyi na Addo dankwa Akufo Addo. Bible say yempani die ema yempanyifo ene yekandifo. Menya sure say obey na age say obia entena fie abra wonim say ahokyere wo ho. Papa ene boa beboa wo mani nyina enti no de saa afem ebaaye. Na boa emmoa so biem so ne say omaya yetimi eya hodro mienu ehiafo ene esikafo ana say omo bibidi omaya yetimi nipa dodo sen ena yebosom yedwuma nipa dodo sen ena ya ban yedwuma. Okay. Enti omo nya ba edwuma no a omo kwa abonten koton nsuo ekodidwa masom na omo timi dia be hwe omo ma no mabusua no omo wo ahohiahia mu pa. Okay. Ana omo nso ya ba edwuma a bosom die ti omo ka obu okro tifie betua ne ka ono de lockdown ekobusum nsia kra onfa ho. Okay. Enti de mi hu no. Okay. Say eya fanu mienu. But one can asofo for de mo de mo won kire mo. Oh. Na so for de on ho kire wo say. After lockdown so for de on ho kire wo say. Mo won kire o. Da bi ho kire wo say. Ko collection no ma je gu ho. Oh. Bible says Malachi. Say so for bebleji tight. Wase mo fa entuso dudu emre rade ansole fie se de be ye aduane be wo fie oda. Enti aduane na e wo fie no. Eni kwa so ho kire wo. So no enti se obi e wa bonten oba bi so ho kire na ete so oba fie ho no be pe aduane die. Enti so fo bi na se usu sen. So fo ofie wa hefa. Bese
guarantee amount for banner. Oh, for security reasons, okay. So for and then at the potia, ye busane say, ye share no nanado president Emma in 2 weeks. Yeah. 2 weeks ne soon ye no buy no sadi another week esan be kan ho. Nyankopon ya adoma ye nim se acha ochena ne ochena gide president be san be kasa. Yeah. And ye busa say anya bia se president eba ebeka na se okase e say o san ma ye 2 weeks bio we kra de mo BMP obi a hye dem a as osofo no be fa na say na medical kano o how no be mienu saa o mo ni bidie ana say yen ya ye da form ni die e de ahokyere ne beba nanso saa brain na se yen nuanom ye papa nom ye maame nom a awrade ahyira omo no omo so eboa omo so a omo ni bidie a ye be mo atena dem because try ye see entena dem ni na yie nti omo a omo su bebrebe say yen entena dem no e ye omo bidie ena omo so omo kasa yen kwa abontin bebre no so ye omo so a ahokyere ofie enti omo no efese kwa abontin no e ye omo ekom de won ena omo so omo pese etena fie no e omo so omo hoto omo na me hu no okay because obi e wo bi dibie ni ho abeka ten se on tena fie be buchimi nsin e be ha no yeah this obi a o wa hu him yeah enti sabre na ye no ye pese omo onkofo tena fie no yesu itimi tse ye do enkanka asofo sika ya pa na egu ho no sika ya jeje egu ho no prayer materials a erade dudum yen ya yetimi tombi erade asira ye no yemwa enkanka ya solema it's say wa solema no odwanhwefo no wona wo ye kendifo Psalm 23 when if you see the Lord is my shepherd I shall not want okay enti asolema no omu dwanhwefo eye sofo enti kom de omu a sofo de so omu frew na wotimi bua won enti sabre ye bra asofo bia asole sika ne ba bia da bia no mukoyi ye wasole mani bi wo ho a omu ni adwuma ye omu wa ohihia mu ye wasole bi man bi so ho a omu ye doctors omu ye bankers omu de ye fa sika ne hwe wo ho omu ni bie no sabre ne sase ye kire do e de kire wo mo ansa na se be kwakoya do e wa bonten a ya kwakoye okay me sole se me koya do ye wa bonten abra me hwe ma sole ba wie na bi bible say you oni asin kunai ansa na you okay na je se me ame ma wa sore nya de a ebi ebe some so ebi aso a na ebi aso na obi ti wa fichire ho ne ho kire no pa ba o ma wa sore nti wo no ma no se me hu se no ho kire no bible si busa no do ma ubusa di amema okay so for na asemisi why ayid kakra afrefro o members no church and mama mo setla me ka se asore fan club asore busuaku sesei prempe college o was yema kwan a enche se school na gu mutimi communicate teachers mutimi call classes ye didi ho komo your group your home areas various areas my cell leaders omo frefre fon so ye didi ho komo wa hu ehie mu ye bom pen ma no the owo problem bi so omo fra so le pen for mo bi esese de buabu ya de bo anti ye de asori de cost of network so okay so for we dey me ma won che ye de obesia na o asem bi a obe afitu sem bi a o de ma members anase obi a oti wo sabre ya asem a menam Kumo TV so aka kire wiase manyina ne se sabre ye bra awrade da ne ho adi ama ye nyina no ye hunu gidi a ekura yen mema obi a emohu mema obi a enyem enhwehwe no awrade nyankopon tumi ne ne bambo ewo yen so se Ghana ye se eye Kristo man a sabre ye bra sese ye kire ye gidi na yetimi di gina ema oman no na afi omonso nsem wobie no ba bia won sabetimi aso no boa mema ye nye enhwehwe ni mu adoye okay yemom ye mi yakoma mu
no be asese ebo ne bia no yemwa me nuanom kramofo me nuanom wiasefo ye nyina yemwa ama mampanyin okay so last one unyin ni say sa coronavirus ya bayi ebegun sorry bebre because they say no obi o ha no depend osofo okwa sorry na ohun sofo a na no ho aton bompae ma na no ho aton say was them almost 1 month a ohun sofo enso o survival onye sure say ade atwa ma bebre be ka say o asori kra no am say ho nche dan hia sa on say ene na me ka say ebre ye bra awrade da ne ho adi adenti na wo do ho ato sofo so enti awrade e fa akonya we so ama wa hunu say onu nyame nkuto na sese wo do ho eden eto no so na ye nyina ye kohyia se busua bakom ne tutututu ye hofo enti se wo do ho to sofo so na wo ahu sofo na wontimi ntena sabre nhu sofo so wetima tena nti ebetu ugidiem okay say unyame awsom no wo ye no kwafo okay Apostle Philip Kwame Nyameche ye better asipa nyame sam bebre all right yene Apostle Philip Kwame Nyameche Holy Harvest Christian Church Asafo Market na adetwe enkomo no sabre mensa ka menuanom a omo adwuma mpanyimfo ewo race course yes ye badetwe enkomo kakra bafo jewu na Kwame Ampofo bafo sa ne mpom jise na me adomboko ahode wo ho bibia da ne ko onna mo wam kuta mo sanitizer ne mo helmet ni da nya jise mo hwe mo so yie pa se de wo hu no pepepe honorable yeah boss ayinti na unyi waboje se ana se sanity sanity na me na be ku atete emo akwa ba bio yeah e den na ekoso race course oh me das race course so de me say wo hwe se de lockdown buy no market is Kumasi nyina yotutu na emu mo hye pa e ma me chewa ene na boafo te yeti woni ma me chewa na wo den wo wona ye ma edwa no ehima a santin ma yeden ayi no okay ehwe swame ehwe bantuma ehwe riscos okay na me nyuma panti ana tere market ni nyina no santin ba hu se ahanim koye kura no fa ni nyina boso na ehwe nyame nchaade so de ni nyina hye ne nsa no bibia da ne kompepepe okay se no unse de biare na e ba ho mo distance ne bibia na e okay pepe me se wo hwa ada first day buy no enye pemu bi na free abam e ba se mo mfa hye we ngu kwam ya na etra se enwo se da bi se de dwane sitie no ene yare na aba no e de kwan na ye be fa so ama yentu ye marketing mu enti ye adwadifo no se mo kwa iche group mu miensa banchi ya che group miensa ana enwo se group na be ba na we betima ka ho se ena wa ama ena wa ama say te be design sa card ye kutami e de ama groups no it is a group A ena yese mo ba na obi a wo card a wo de be ba ana ye wo memma mpanyimfo a mo taye chi aye team kese a wo be ba be ye monitor hu se card no wo ka A group one say den wo gua market no it is a hye na de group kwa mu no ama market na de anchoku to ba hu se Feida Regia Minister ba no se mo hwe wo Adom TV na other stations am ba ho na Regia Minister ne mpanyimfo mo ba e bo mo nsem eden e mai if say omo se bibia da ne kom pepe yeah mame ko Kwame on se ye sha ase no sorry na asa asodin ye ba mamo fa ho na mo wo ho mamo nyese na mo tata so na mo nyini se yare no ebetimi asan obi wo ho ana se to ana na mpese mbeto ade no o medasi ase se ne wiase tie no obia ne fia ofiri mu ene obia ne busua ofiri mu ntinipa asa koye edwadi bia no unya bibia pepepe se ne wo pe no nipa kwa na eba a wo kire ne se maame fa ha na ka fa ha otimu za ade ye oni pebu a onti di aba onti asat now ye onim ne yekoso by a number of scores in Sicily. Enra da. The Lanchi Operation Wear Your Nose Mask campaign. The drew fee in TV station aircraft also. Na Emma, Obian Castle about for kind. Obian count.
ɛsɛ no a sɛ wobɛtɔ sɛ wobɛtɔn sɛ wo so wobɛtɔ akɔtɔn nhyɛ bia wonwura market o nti sɛ wokɔtɔ adeɛ wɔ race course sɛ wonhyɛ nose mask a wonwura ahwɛfoɔ bɛdi madanse sɛ ɛno na ɛstate ɛma one presenter bi koraa ne yɛnyina ho akasakasa sɛ ɔno na ɔyɛ presenter ɛma ne nwam ne ɛsɛ no wo na wobɛhwɛ akɔka no wokora bi nni hwɛ a you must go back and wear it wanhyɛ nti wokɔe na sɛ mo so moyɛ saa deɛ anagye sɛ deɛ sogyafoɔ ne policefoɔ yɛ no bi na moyɛ no ya mepatwɔ ɔbaafo ma menyi saa deɛ wia no saa yare wei no ɔmampani a meyɛate aseɛ sɛ ɛni nan ni nsa yɛne yɛde nante nti sɛ nnipa ne nam na sɛ yɛama no amfa ama a ɔmfa bɛyɛ yi ntiɛ ma ne mma ebia ne yɛyɛ no na nka woka mepatwɔ sɛdeɛ na menwua kɛn yɛamfa aniɛden ansi hɔ a sɛdeɛ to ada market no saa na ɛbɛto mu ana yɛde yɛn aso yɛyɛ nnipa yi sɛdeɛ sɔfo kan wohyɛ dɛm kɔ wobɛdidi ɛti sɛ yɛtu dwa no mu koraa deɛ a onipa no a wopɛ sɛ wode mmara di no no wɔde kɔma no berɛ nyinaa bɛpie at once ɛti ɛno nti ne yɛde ahyehyɛ sɛ wei ne yɛde bɛbɔ yɛn ho ban ɛne sanitizer ne yɛde bɛpɛ yɛn nsa ma yɛyɛ di a wohwɛ a ahodoɔ nyinaa sisitwa no mu sɛ bia wowura ma wo ho nsa yɛseesei akwankyerɛ a ban ne de ama no yɛnhwɛ sɛ ɛbɛdi so pɛpɛɛpɛ na yɛ nnipa mu adwuma no ebi bɛyɛ asoɔden ne yɛgyaretem nti wohwɛ a yɛ time de kɔma ketewa bo 3 o'clock ya start ahomakye 3 o'clock wow sɛ bɛyɛ ahyehyɛ bɛ ebi by this time da so tie yɛ hɔ sɛ bɛyɛ market no yɛntum koraa nti kwan a fa so ma race course ne band market no yɛntum yɛ saa ahyehyɛ pa yɛde agu akɔn eti sese no enipa no macho mu mienu group ni wa bi yɛ 3 ebi yɛ 2 it depend number of people a omoton mu ko okay si yɛhwɛ na obi omokɔ be 150 a woche mu 2 a ebe yɛ choke nti yɛche mu 3 yɛhwɛ da bank for yɛ nipa be kɔ 70 a yɛbɛche mu 2 spaces meet me den ade dem pepepe okay na mama nhwɛ ID card ya mo kutai ewo special ayibi a obi ntimi nye bi because obi betimi aye bi oba na odi awram no nso abeton ade wo ho me da se bro yo indicators bi wo so se ne menyo ide kire bi by eye secret nti ye nkire wo as a secret code bi wo ye nya challenges bi ye face bi anopa no me say isumum na ebe 4 am ye the light to so an intense bi efi ebi wo me card mo kra me se ka bi se ka ampa fake wo kotwa e no de ba say nipa sebe yase baabi a nyankopɔn ebona pesie no ehwa na omututu mo man tutu ya obeto ene tin na ma bisa sa question no enti so far mo yes a hye aboa bebre ansa na wa adwadifo be ya ade ama ba mo mpanfo mo na omunim die konkan be ba bo nsaba ma no na se adwumadin na so ani ansana wa wonye krachini ana ase ya school enkonkan no na obaya ade ma krachini abegina abo nsama ho na se won se wo de no mabubu akwa mu yi se first day na roger Mr. Baye no ono agina o se me bom nsama ye dai amamu owura abantuma market o ka se ma bom nsama ye dai amamu ena owura abantuma street ma o se bibia da ne kwam ana yesu be boa ma ema na no motiti akwa mu nyina ye se de no magu akwa mu se obi ansa metena akwa emeditwa wiene nto aso no ye makwa mo bia metena kwa emeton no aside sanity yes and no street am say street na nye mu anyi dwade bia na mama musa say ohun say ade we bae ade enema bebre na aba obi ton mobile phone obi ton enema bebre omo hyehyɛ dem mo nko na ema mo kwan say mo medidwa anya bia mo kan bom aye contribution bi ama nkrofo se omo nso mo amotifie ya mo hyedem a mo nko ba bia mo no mo mpam no mo so ye de aduane sei ma abeche ma ye bibisa ana mo wa aduane bisa se mo be bibisa da se obisa me sa se eye enra da nya kwa ngo ti ma to mo ba nyam area draw because we won kofobu ha minimum say omo ma e lockdown me draw me yimo de ma obia e 5 kilo de ma obia okay
ɛna yɛ wa na ya so ya ye na me dika me me ho adika ye ansa na me di ye ma me na ye ti ne ti so de aba okay ye ma me e ya de a wo ye na lockdown kwa ma na ya de a wo ye ne ba ye de wasa hye mu kena obi enu ma me fie ti wa isu e pension okay ya o ye nipa oma because Bible no kwa say oma mu sa son di don't believe in that policy ti ma me ne de enye se lockdown yi kwa ana se sa hu hihie ba ye e ya de a wo ye ogusu so ye obeye so akodu okay nti ogusu amo ye ye gusu pa wo hwe se de menwa yi kan ye saa saa sompa na wo ye no ana ma ye de three market action nsa obi ni nsem ana won hwe se we special person mame onipa bi obeba ne nchen bia no o hwe se ne se kakra wo de be ma okọ de be mo akọ ana nyanka ne sa kan se ma ye group ibri mo kamo de aduane bi a se nyone esum ha nyina de ene ye ne de akoma bi a mpanyimfo se monye emo presence na mo fa manfo because ye adwuma nya siga gu ebotom ti kakra ye nya no mo amotifie mo so monye kakra me da se obuza no sasem bi oni bi se ye nyina ye ni hwe ye ko areas me fa me area na me wopa menhia asawase ye ko da bumbala ye ko ye ba ye nua no mo na de afie ye nua no bia mo to do so amanfo ni efro mo so adisa afi be so na me no mi no ye hwehwe no si akohwe mo eno so nye ye ma me ne so mpa enne na doye enra mi di ete me commercial prisons okay akoyo ma doye okay afi be so na ye kai sa union sa na mepe ya da ye gusu aye enne ye Thursday enne ye kono mako because na se ne we tim se ne be ko kwada so yensa nko ba ya tumi so da bana mo ba ahojo say obi ture say aha program se na wa oboda mfa me Kuma TV hana ye bibisa na ye pe se mo ne be din sa woso a yeso ni be din sa woso if say na ye credit ye dimochi sa ko ye say wo krofo bi am frɛ na ampa obakɔ hɔ no na de on be die kura na edin sa ha enti se mo betimi ne yen aka bɔ mo saade a ke ye ne mo ewi a ye ne mo betena se na ka ya hwɛ yen ya de camera be die akire ahun se sa nkrofo we na na o mo ho kyere wo mo a mo boaye ema ye sa do ye ye da se on se ye de na ye no ye ton atosode ene nioma ye wo konkokonko ye kan se kan okay di se ba de se ye beboa sa ye staff ni bi ni ye be de eno na meka mo ni o mo ton ba ye ne banche eno ni se ni na fufu ya ni fufu ya ye de no kwa de se take away wo de for ye ti ya we plan the kum virus no local no o hwe nkwan a ene kum virus wa chukakado ne ayimuko dia kuma bibi ene obi afa omini mayale bi ene obi okay ebeda masepa ye ne race course market mpanyimfo ni bi ena twetwe enkomo kwame ampofo ena baafo jew ena ye twetwe enkomo ha no enche ebibia ya homatofo na tum na won so a wo fie no de wo ka no na waka de yebusa ne se ye ko 2 weeks partial lockdown na adodankwa Akufo Addo ena ede ye koye ena ye wieye no osan ebeka se ye nko another week enka ho ye nim de besie but ye say odo ekotu kodu a na waye den wajam ho ye dwene ato ho say in case say ye president samba bio na minim se acha ochena ena ade chie obesan aba oba na se madwene o oba na se obeka se kra de yare no kwa na ekosoro call rewura other regions nti ene total lockdown obi an hye dem a eden enanka obeye o frame a na waka enya ntokwa enye atemnidi ena enye politics o fra na wachire wadwene keke mami musao in case of say your president Nana Adodankwa Akufo Addo
eba out ebe busas ebe kase se de mo amoto aduane o mo amoto nsuo mo amoye dani o asodin amo ye nti obi a hye dem a den na nka be me mu kwa madwe dia eno ko ade emwa bo mo ane say your system mu a ebi obu okwa na ye se ye nche se nipa ehye jawe mu kura na ojini eso bukum na nipa hye ho saa nipa no abane be de hu amana aduane adi so so o che aduane kura na obey de wo hu say nipa we nipa hye so obebiem na nipa hye titu ye race course wa ye kan nipa ebi hye container mo dem a obo obokọ na nipa 8 na dem so so lo ko say nipa we mu nyina se me na wo kasa yi so wo lo ko saa nipa we mu nyina na saa nipa we be den anya aduane adi ti total lo down there omoda ti obi kutam anya kare yo semo ye mo me akanfo ni binye se kayo fonko a ti nipa wo lo ko na woni dan wo lo ko no to ye dem buchia woni report woni hwe no lo ko no na namdwom ha woni aduane adi wotu akokọ pruma na wanse aduane ngu ni dem ma obeda akokọ na didi wonso osia na ososo ase wonya na aduane adi na woso wo lo ko ne down no obeda wasoso abla wonso prepare so de aduane bisina ni na say be lo ko down na kombedo kakra oh yes Christopher it me 40 days oh na kombedo kakra be 2 weeks now ya pam yare ya free ho eni say obeba bonten na yare na ban problem say you know be she dem na yare no be ko na wa ya fasting o de you wa say we ya fasting there be any one year fasting down my fasting by enya won hye so say we o hye o they was say because I can see the total of the send about 4 yeni device be a wokrum ha say we were ha ye nuanu aban kra wo aban ya a wo se yense dem nkofo bi o yi hu so mo ntia bian ye komfa so che ye komfa so che it mi to bian fa wiem na ni pa na ye se yenteti yentem no o mo e ka social distance ba o mo ka social distance o fa distance ni ye ebe mi hu bi ma bi fu ba wa bo hu police car no mo nyina chitarta so bi ko ka bi ko shu dia so the team na akata so mo do ko hin onu wa tan so a won kwa wonam no wo busa sa wo ko hin wa for ma me say from me from me free space as was busa sa me ko hin as so ni pa do that pick up to ko kan say se bia om de mo sanitize wo ya ban body ni nyina for say nsu to ara do na fa busuefo na me ko me na me nsu fa me o mo no wuti me nsu ba fo mo ndi opani ya ka mo so mo ban woni ti ka se peja sa no le se wo se obutu na me sa na di se mutu bibi wo sa be ne mehu ko na ba se se ni na ni sa e wo ye ho na di se mutu na se mutu mi hanga ti fo se mi ya ye so mo ba mo so be wo nya bote obi ti go dra ka no ni sa be mutu wo e busa question ni ni anya no busa questions ye so mo nti sa na wo kan ni de ye nsa dem na ye mo ye ho ban by o mu ma ye lupus kakra na sa total lockdown na e bi mo kan de se na osofo ni kan ana you near penny ni bi kan ye won krofo bi wo mo di pay ye ko 10 years a o be survive ye survive ti sabani se total of that dia me na kwa me po famity yi o ma me ko o ma me ntene o be ma me nsuo se e no le gro na me wa no pepre ni ti ya sa ma me nyawan kitingiti bi so se kesi mu ene ma kitingiti ayi kukuo masem kasa wa ase se e de asem ko re ba obi na o shia sojani ena obusa se wo kwan se aban pebi ashiu wa na o man da fom munimuni ni ho kosi no munimuni ho ba o man munimuni ni ho sa sala ni bia na se we ni different there be o and just line bi o say me ameti we yo bian bi o ha se o mo che o be ko dokuno meko ya wo me minim meko di nti se me ho na le dokuno abre me na odi a e bia na me ho sa na me asthmatic patient na be se me wu na me ye be so abre me bian o se bian no e mo wa me help nti na se o mo bobu sa ye tia ne nchene no de tsanku ba fu ndi meko
Maggie keep me ma bi wa woni bi da na afre ma me abrese wana aso na pepa ja wonsa me pedoku no ye se han akam sa ini ntimi ni wo ye dokwa esi ye kenkewi ye rekoma asan asefo ya ye mo ye rekoma zabuzungufo ye duwesu ko mensia ye wi ko boshen ye be ja wo boshen fo pemo ana mo papisi they beside this time na dey open na obenyo enye no so na be kumi no anone ba aduane anone ba bo amose ye boy ho ya renti ni ye boy ho ban me chi ba ye osusu ma me de me be kumi dia na ma me mpie na me wu ma me mpie na me wu enti suggestion ben na o fin say ye di my president e be boy me de kakra metima ka ye nkwa de na so nyansa ni ba ko fotirim se de mpanyimfo ma amoka no kakra ye betima aka ama ye president atene say ehihya wo de agu akwan mu no ba bia problem no omo nhwe na o mani lockdown e de enye adwuma se de o ma ye bi no na se o mo so o mo kan nyina abomu dia e de ahoche be bo man no so o so hwa yen de na be hwa pasia yi na de ensam ko pasia ne ye ma wo eye ma yi nyina because wo de utimi koba because o ko ton aduane o se se nyina na de ye nyina yeko ye nyina yeko se yeko mobile phone shops ni adade ni ye mie o phone says se ya onye obi ma na nya ma onu de tam ka se nyina yeko baba kra wonya no onu de tam se nyina yeko na ti o ko ni ti no area mama nko boshin mama nko atasama so me du ba ya na yesi me na ma fight tire wuro ma lockdown we ndi pasia na omnye kakra obi dina ha mate free space enu na be boy ba se lockdown pa no me du atasama so eyi mesi na ma fa back door na ma foka elu eti so bi etime free boy se me du kuma so fa o ne obi kura free cry nti enu we oba be duru eye pe uba ko fa na ba bu se o fa ahin bi ya bi nya aduma na nadu antese no de gu akwam ye dana se oya die because odwen ye ho because me amehwe papa no dia ona se ade no menim se ne aduso bo sitie na mehwe papa no akasa na se na vim kofom ya we ne yedidi na yinia no bi o ka ten se kata o hene obi to ka se ade ni mo hye aso obi ka tell emu hye obi ka se ade we any moment they all the shit. Oh, but why are you used to? Yeah. And now why what thing what do you say? Obey. Because you see how to do. And you know, I think say na percent me who say yet me in fact measures be mba na the otontoma the oye way obia mra na mum say the mama yemudie oh baby amotontoma ene baby atom ba fon ne ho anwan nyina no omomra ba store we mba say na ma ye card ne ade nanka yetimi ahihye ye ho o baby a make sure say wahye nose mask bi sa ahihye ye no ntimi mama obia at least e me ye adwuma nkakra nko me da say sa pepepe nanka ye hu no ebi na empanyimfo be hwa ye nyina etu ho na mo no nti se ntuma lai na benfo tena se ne hu se nipa 10 ebetima ba na adeche 10 na eye kakra spray kwa ya no kun dodo no kwa no o mama nipa no bi kakra ye dey astati ye dey epie ekomunyuma so we che se ese benfo so tu na mo bi se ye system dey ahwo kire no obu ada kokko wampia na asamato ye hwe even schools yentimi be fan say school dan ni nipa 20 ena wo school dan no ma omo sua de na ka ya chim ana de 5 ebi ko anopa say ne bia ba at this time say na ka ya jaye nyina mo bia akoye ama bibia akoso eno de emwa yanya ne passion na wo kwa didi me debi say yinya isa no say nana do dan kwa Akufo odika dwen ye mofra no ho asa na oba mpemfo so hwa odika close schools ansa na odi ba ye mpemfo Matias ye nti yankura no omunni sabi adwen party say ye mpemfo no akura bedwena enti se pani hwet enti se market wa ye we nana do say food stuffs ampa odi oton money anwa stores bu esa so be 10 by enam bantama ene race course and she say pa ye ko administrator was say
ye pese store we bia we mi ampa ya ye kasa ho aye adwuma blue wo ba na wo nua no ma this is free space ba akra be we da ko ka na me ko ye force soko ba na me ko hwade nkra na yese ma mo na me na me su no mo che koto nti ma me ti risk course no se ne ba no otifia ote hen otinsu ho nti yesre se na wo kana se ye nyina yi piwa bo ta emboaye na be se ntumafo ana wo ka se ye man ntumafo mai ye bi ntumafo na aboti bisu firi ni je no ntumaso na so so ka se na so beton oh but ye borders no de ka ya close no ye close say ye at least se na be ya obi nso betime nya bibi kakra bebre akwaji loans o bebre agiji loans tam no kwa na eko nti se ya fa measures bi anto ho ama amanfo nyusu strategy bi anton ade a eno de me no ya adwen wasa ayi adwenche na wo de ba no pa sa ban na hu sa hyehyeye no se me akwaji loan be 1 billion o de ko China kwa so and ya break no the normal so a otimi kofa be gu ho se so a aloko a ontimi nton it is a jebeba wotimi ton kakra no de ko bank na so be ha no o ma na wo kire na ebe ko no ebe susu it de me nwane o adwenche a wo de ba no sa ban be tie dia ebe boa ye hwe se aban be tie a ebe boa ye keke kan se nyina no me ye sure se mpanyufo no hwe na omo etie ye we eye Kumawood update ye de bremo every day bia medin e de Samuel Kwabna Dako aka Sam Dakus ye ba bebie ahomatrofo na tum na wafre ene ye be ma time pa ma amanfo afre ene ntitam chuku na hwe yen so pese wo hwe dwumade nyina nso akọ YouTuber Sam Dakus TV the whole life onso betimi afa na wo dia send onua na wa subscribe na oja comment na fe wa share e de amayen ye twa ho sima ba ko bi aba ye ba na fe ye bie phone na tomama Akufo Addo Medicals Limited you come say airport roundabout Kwanye Kogo Kromo Ultra Police Junction e Hwana Kolike Medicals asye anase hospital e wo kuma se krodua mu e bota esi eni so no se ba de be fa yen saso aboa nkofo do a e wo haw e wo ni kwadua mu nka nyarewa diseases ye hwe ya rebit say arthritis eno pemu ni enkase mu sasabro isisi ya de obi adensem abu e wo se hye ni POP obi wonya dislocation of any of the bones or joints what the bakolika e be boa ama o mato make us say hypertension and when you diabetes and when you kidney problem or nice atata but modern brand na only ever 20 year na ye wo emuro son kwa e ye adwuma enye no kwa so ye wo mfidie ahodo ogono a ye dey check the pedua no ye wo laboratory sector ye dey hwehwe ni pedua emojja mu ya dia e koso ansana ye dey adru account sebi ya kosua wo fie ya koko school akosua de ebi mo fi tech ebi mo fi china ene ya kan ye boma ye boase ni padodu bi obepa ye nchen no erade be fa ye nsaso e de apoto ama won eti oni a wo hwe me o pe bi akwa o pa ya resabia bi akwa tutu na mo bra Kolike Medicals Limited ye wo Kumasi airport roundabout kwana e ko buku na se antoa kwan ne so no obetima free telephone numbers na wo afidie so na se emwa bi ana o how bi e chill so a tutu amikabra na erade be fire so aboa ama hoto apa ene abusiafo ene nafofo nyina eso Kolike Medical Limited ye physiotherapy units ena ye chiremu oba yaso ya ye wo yade am du bibra yesa ahai massage units ye wo machine a ye di mi a obi a the children pain kasem ana say na aposo the joint area eno sad and chin a ye wo UV light machine a ye di to ni pa no so a say empo no e bia na bintin ni blood vessels no be PSC e mo akroto a e wo mo entin no e ma emogya no etimi edi afusane say oba yaso ya ye wo yade hudu bibra yesa enye enro enwa ne de ma ye sa wo machines a ye de edi edipedua ne huduma se de be ya akwani nyina be nya na hode ye ka ya le bi ti say eye male and female infertility a oba Kolike Medical Limited say oba o pa wo na wo ho aye de ama ana say be ma
ɔpɛ awo na ne mpamoa no ahoɔden nim a obetumi ama ɔbaa anyinsɛn ɔmfa n'ani nkyerɛ ha ɛno nso da nkyɛn a ɛyɛ stroke obi a wanya stroke sɛ ne fa ɛna adodo anaasɛ nipadua mu no nyinaa ɛna adodo a ɔmfa n'ani nkyerɛ ha yare bi te sɛ kidney problem ɛyɛ typhoid junso mu yareɛ ɛne na mu yareɛ syphilis gonorrhea deɛ ɛno deɛ na yɛ sɛ wode duru ha yɛbɛte ne kyɛ yɛba ɛmaa no nso ɛfɛ mu a obi a ɔwɔ fibroid sɛ yɛsɛ na awodeɛ no yare bi abɛdam ɔmfa n'ani nkyerɛ ha mmarima no obi a ɔwɔ ɛyɛ n'apɔ so taa yɛ ne ya anaasɛ obi a ɔntumi na ebi a depression ebi a stress ɛna ama saa yadeɛ wei nyinaa ba ɔmfa n'ani nkyerɛ ha aha ɛyɛ laboratory center ɛyɛ test ahodoɔ nyinaa bi ɛwɔ ha. Quality Care Medical yɛwɔ Kumasi airport runabout medamose. Eka unkuwa dia enka mewu otamfu neka unkuwa naka masakura listen neka unkuwa. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app. Okay, assign so assign babio where Kumawood TV lockdown and I said COVID-19 a home komo ena ene yebedi na madika ka say in case na say yen president eba out ebe ka say total lockdown the whole country obi ankoshe dem a den anka obeye den pa na anka obeye say ebeba na sa we say total lockdown in this extraordinary times does not mean imprisonment as some seen it. We are all in this. We need to fight this together. Okay, everyone effort matters. Kofi Banahene or no Nedie no. And we say we are family of 12 people and we don't have anything to eat. Please, I am gifted from a Brasso new site. The part 12. Musomu Gufio Munya Bianini. And we there may follow up near na mpanyinfo mu wɔ ha yi yɛahwɛ kwan a ebetimi nipa 12 na ebetimi wɔ se ɛbra so new site mo betimi aboa sa betimi aboa sa yɛne abɛyɛ follow up yɛwi abɛfrɛ no na sɛ yɛ no kora yɛma mo akɔyɛ saa ɛde ama okay mabie mahoma no atom number no na da screen so no wobɛtumi afrɛ na wɔn nso wakyerɛ wadwene 0200 603 602 0200 603 602 Mr. Ofra na wama volume no TV volume no wama no akɔfom na matimi ene wo akasa yie pa amana yefe frɛ na kyerɛ wadwene nyantokwa enye akasa ana enye atemdidie ensanso nye politics say in case na say ye nana eba bekasa obekasa say because oma ye dem 2 weeks no okan ebeduru ho no and was signed another week ebe kan na enyina nim say nka ne Monday ne de ka ye bie but was signed 1 week assign kan ho say ye nwene nto ho na ye hu say was signed bi be ka ho a ye be ye den eden na ebeba eno ho adwenkyerɛ ne nkomo nketenkete a ye di no wa hai na ye srew say frɛ na ye ne ho entwetwe ho nkomo Mr. Mo frɛ WhatsApp line no enya de a ebetimi afa number na that screen so no na esa wo fa. Hello. Yeah, hello. Yeah, good evening. Yeah, good evening. But you didn't be free. Your friend Haruna Suleiman. Haruna.
Haruna Suleiman, yeah, but so me can free at Chumanina. Okay, what's why you saying? Yeah, imagine to mention me you create. Okay. CCA me mentroa abre ewo afu. Matise a brother by omo my lockdown. This CCA me kwanfu me na menko a me kita me sekan me kutufu a. Ye be sign me na. Lockdown no ejina niam mienu so ye ne total lockdown dia wontimi nko be ye ne partial dia ye aduane ne de ana wo se de ntrowa se ye aduane mense man kwa mini di ye aduane ne de wo betimi akọ ye aduane ne de wo betimi akọ aha no okay ye nhwe se ofofro nso ewo ahoma no so na hello yeah, good evening. Good evening. Pastor, we didn't baby offer me free. But I'm just on time. Okay, free. Ankase kwabre. Kwabre. I want to be free. But okay. I want to be free. I want to free. Ankase mpobi. Okay, mpobi. Aye. But ma no ngoi. I'm going to be a I'm the thing I was that because they came more cry. Came wow. David. Came wow. Okay, watch the watching and I mentioned. Okay. Hello. Pacho. Good evening. Good evening. Pacho na hoye. Me hoye. We didn't be free. Me Pacho, me de hama, me precious you poor. Hana, manam kofom. I said, me Pacho, dear Tiana say. Me say me to we me yado. Me kokrum, Akufa habai. Na me dia baba yede, abaye. Na woka chente total lockdown kwana. Na dan me mane me kunu se me kunu ko wo ma. Enti me na meje. Na ye nyina ye nya bia yede. Adi. Na akwa sa ye nyina ko hwedem. Na ye ye de di nyen ye bewu. Ani ye mpie ne ewu. Aba plus nso ye be hwedem. Na sa ye nyina ye ne police fo no ye bewu. Any of the phone, I will be the traffic. I will tell you what police. I never told you. Okay, I'm penning the car that Messia. Not a demon fire at the end. Oh, you're pa. Yeah. Oh, and you say, you know, Baba, you're good day, come back in your Charles, your theatre, may catch her with her. Me dia tabi anana wo mo no ma ye ko dila ko dia ne je mi ko jibi da dia ne no sai ne wo wo ba dia me ne tabi anana na pa ata ke chana dia ata ye chana nyumra ata enti na sai dia ne ne ti ma ko dila so na pa ko dia nyumra ada mi ne di ma bi no dia won kari ye na nya tabi am ye wo ba so ye nyina ye be wu akoma mra form I'm say any bro. Come on, yo. Okay, hello. Come on, Ibre na man for the Kasasa. Yeah, hello. Good evening. Good evening. Good evening, baby. I'll cast free. But you have me gift to me. Get free. I agree, Kebras. Okay, gift. Okay, man. My children, I'm testing message there. I'm a family of 12 people. Okay. But you're brass in the side. Now, my papa name and mammy, a quite Juno Mubans and Omaniska, and my Atty. But it's your own, you know, Munko being take us a total lockdown. Yeah, coronavirus and you. Nancy, you need to see, you do if you cannot buy your opinion wine and then the Akaya was. Yes, I'm chop, Mombrambe boy. Gifty, your program now, no afraid. Why? Okay, you ever heard the bit me? I hear say, Obi, our humanist one of I'm say, I'm for a casa with passion. With this 3 weeks, you know. Okay, hello. Hello. Good evening. Good evening, sir. Would anybody offer me free? Make Kazafi Kokobin. Okay. Madam Quay. And she say, I buy now, they are said them. No, she say, we see a PI, I read with me. Yes, a demon, so I read here. They say, good enemy and fa.
Yes, a damn I come queen. Yet you are Yari queen, would you any emfa? The answer them new Rana. On some rare Biani, rare. And the another tear see a tenner, and who baby I said Bian. I don't see and ten and a pint and a yan ten and blame me. Yamajuman saw me the Diana Fadi a Yanimle. Hello. Okay, I'm so timid. I can be answered and I did become there. And they want here as ABC. Hello. Yeah, good evening. Hello, good evening. Okay, I'm say want to me and you know man so yeah say hello. Good evening. Fine evening. Udini baby afraid free. You can say we also. But your friend say Brajo. What didn't you say? No, my didn't say what say or many much is here we minister. You know to Abamana, near Kotoka, man 1 billion and 2.5 billion near Yakama. Yeah. Nothing cases who become a them, our Mamma Diane, and Mammy. Now they would mash them, now they want to talk in your need your show free Jim. Be I a ma nothing me. Make them who are willing to come here and say why no come. Now you coach and so maybe some. Now, Yareno, so I say, and so Yareno, so you are the I say, Yareno, see, I'm where I won't buy. And he made the hand gross of best shaman. Now, the news master, so I said, Mano, not just be not just say, no, my cock, you may do. Okay, yeah, that's it. Anyway, right. I'm so on so at me actually not doing pa. Hello? Hello? Line so I shit. Obi a pese oba. Enti oba no nya botre na wa wura my. Hello? Hello. Good evening. Udini baby of me free. But I can service the assignment. Say we assignment so but Udini say. But I flavor could and I would not tell you. I drink Cassia. So because the total lockdown, let's say you pay this one family, I am in Texas. Papa, Omano, even Bullshit National a club before I work for Masua, making it off phone assistance. I'm a pleasure, Bamasua Hanama, a young family that can make it 2 times them credit proud. Because you see, nothing is other fun on my can and better fun on my phone. Yeah. Me came in nice to be cat and maybe. I had the total problem again, then a new bra. Say, Pam Yari. Yes, someone fasting to have been a from Pam Yari. Okay. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Udin baby of me free. The pattern can come on through. Udin. The pattern feminine. Nana Mananquay. And the patrol. What you said them? You need a match, a comedy. And you need to come back to play from New Side. I got to say, who said you're not pretty prepping chair? You see, them. I thought you want to my own MP, you would be a common day. And you have a pretty baby. I have a threat. Why? I would say, we fasting a crab in a fee. Oh, yeah, Pam Yariko. Hello. Hello. Good evening. Good evening. But I wouldn't be free. If I try man, you make a free. You must know, okay, Manonquay. Now, we be inform what you are now. Now, we just got more energy to generate this station at all. Now, if a 7 from say, education, I didn't know. I say, any wagon chair. Your education in your more name me. Na coronavirus no. Okay, hello. Hello, yeah, good evening. Yeah, good evening. Napomo. Boko, we didn't be able free. But just them kwaku. Because I'm part number 2. Kwaku Manankwe. Yeah. Asema we back for okon so obi ba flowers ya na ban no de ndie na ban na de ndie ban na de ndie we as no enipa no to adwo ho nkwa ho ban o nkwa ho ban tu mu ya onu bi obenya
Umuyan do Adriana Musia, Adriana, Abamu, Abamu, and to Mutu, Debiano. Every day, Diana was the ultimate Morgan Quano. And then the Banana, I agree that. Yenny, I didn't find a dream be a bit me, Yana, Binino, a bit me, I put there, maybe one, the Bininas were to Monday. That's an maybe 1 million and was not sure 1 million. I'm nothing. Only that means say, a baby betting out to me, I'm making up with the tomorrow. So, the matter. It's all my normal say, I buy dear mother. Or when I buy the October, so one and any pound but on almost over with you. I buy your life no money now, no money. We don't like no money now. Okay. On the all another country, but I will need part, repair one thing. Now the woman about papa. Not so protest about Obama, that's a Muslim Mobile. Abandoning protect on in the bush now for private not protect on one can only no money. All right. Yeah, that's the part. Wajintre. Yeah, that's it. Any Wajintre. On watch and Adrian. Young Professor, even of phobia. Hello. And that line is why she pop. Hello. 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 Good evening. Nyamen Adam. Udini baby of free. I got a free your friend Prophet Abraham. Prophet. Yeah. So their collection in the Guhobebre. Oh, yeah, thank you. Okay. I'm going to Casano. The party of the Casa Mamu Museum Catu watching. I dear Coco, yes, abandoning your prince and carry on shut them. Then they are learning and not Uncle for you, I will make it. Okay. I will make it. Why? But also for your dasipa, so the one collection, Cacrebu, na Obinsu common dinner. Okay, hello. Hello. Good evening. Good evening. But you didn't baby Okaza free. The pastor, your friend, Ampo, for me, Cassandra, a boy. Ampo. Okay, Manonque. But you, if you almost here and said there, the demo I see, open to him, clergyman. One clergyman, blah. General will be the can in answer. And I'm only a some barber church. Your coroner, back with you almost on the camera or more children, and your man, we want community, they will no more children. I don't know more children. And one my blood. I didn't find it was at the account, yeah, a bed, I didn't care to let them on cabin my. Okay, yeah, that's it. Anyway, venture. Hello. Hello. Good evening. Evening. Udini baby of free. Let's assess Konongo. Konongo. Okay, but you're frozen. A friend, sir. Okay, may I I'm a patrol. Casse, I am good dear man. Or do a hard thing you could let me feed in the devil for me. Now, to a course, you in a witness, and what's up by India, you name the one. Or do a hard, it's 3 years in and sour quiet. A bit near feeding the devil for me. Now, to what's up by India, you name the young. Name the young one. And to cry a bed into you, I am seeing a young phone. Say a general said, none of your brothers, and the fear better than their 2 weeks. They are going to be trapped. They are baby, they are going back now, and a gamma for your car. Okay. Oh, I was say a junior so. And yet a common community, or son of that could be. Oh, so just I don't dress away. Never saying Papa and man, you. Many are so coming, and to say better than not a come that the enemy are going to be trapped. Not, and I see that the enemy to call one. Okay. I say a fear by us. Yeah, that's it. Anyway, I'm say, watch a watching a prayer. Young say, from so, hello. Hello. Good evening. Fine evening. But you didn't baby of free. But your blood, you in my son. Okay, Lannis, why I said, okay, my patch you also for no ye a final and Canada. Say, kind of young Quebec, a final.
wɔn sɛ ewi ase no ɛdi nyinaa ne yɛn ho tɔ yi o. ɛyɛ o kyerɛ wadwene ti kyerɛ o wadwene. wɔn mi kyerɛ ma de wɔn agye collection gu ne dɛm ti wɔyɛ konkum yɛm ɛdi nyinaa ne yɛn ho tɔ o Ghana ha o. Ghana ha no aho kyerɛ wɔ ha paa nti sɛ nke di sɛ wɔn mi obi seconds ɛma na nkɔyɛ dɛ nkɔyɛ duma ɛdi paa nti sɛ nke sɛ woka sɛ wonɔ ko yɛ woma yɛ mpie bi a ɛdi yɛ fɛ kakra ma yɛ ayɛ nkasa ebi tuma ata afere na sɛ woka sɛ sɛ yaba wosɔfo no wofoa deɛ aban yɛ yɛ nkasa saa na ɔnso ɔndwene nyankopɔn sɛ nyankopɔn yɛ ne saa anka ɔno ɔrunya asɔre no abɛyɛ nhyira no ɛkura no nsi nyankopɔn gye nhyira nsisi ɛbɛyɛ dɛ no wayɛ asɔre no meda ase okay meda ase ne wadwenkyerɛ ma ɔfoforɔ nso mmra na afei hello yeah mpacho good evening mpacho odi ne baby of free mpacho me kasa free ehwa okay na ade ha ya kakra magazine se me yan kwa adwuma ya te ase but fitafo ka se wo kwam na okoyi ade wo workshop krama wo police ni se macho ka se ye adwuma na mo service ka nde ya mo academy okay sir okay I think say wo kan mpanyin for 8 e bia na abesesa sir mamu kakra ma ye police for ni yeah yeah that's it pa yeah okay yem hwese besanya ofoforo bi hello yeah good evening Pachoma wa fidie no mra for why ma TV set no mra for volume no mra for na watimi atime hello yeah good evening at the time yeah we didn't be afraid free me wa takwa de meso mpesa me kira madwen we didn't say me de Joseph Manenkoe meso mpesa me kira madwen kaka tese yeah we no etino obi wo hon ma ye yon kwase no omo se ade na nya no kura na me pa ka ti omo se eye no kura yare no eye no kura pa eti nkwasefo na omo chi se omo tembi omo sori ko edwuma mu no omo ko Addo no omo hu se yare no e wo ho nti omo so omo mbo omo ho ban why mesre okay all right yeah that's ane wadwen kire ye be fa okay yenre hello ye be fa afre form yen sape na ye de jumade no asia hello yeah good evening hello good evening odi ni baby of free but tell me for me kasa free because I feel Libya more Tripoli. Okay, Paul, Libya. Manenkoe. Because me chema drink akra Ghana for no. Aya bi se omo cha aduane na omo anya bi na bien ye se bo ho ban a se wan kasa so wutu bo a ho kakra. Okay. Because I are we dey anya bi adi agro. Okay. You know, aban mo de ko a se dada nya wo so wa ya no wuta akra. Okay. Nti wo timo so betima bo ho bi men ka se bia aban mo aduane. Nti also I na se bia so tutu wo fo so ho tele be ya yare no e betima bo yi nyina. Okay. All right. Yeah, that's a pane wadwentre from Libya. Libya for mo hwe channel we pa. Hello. Okay, hello. Yes, Odini baby of free. E ba jo me ka free bonyu. Bonyu Odini. Na go. Joe Manenkoe. We dey Madaroma, the Damazipara Nyamo Uriam. Na the American is Yaleme Diaba. Na Eba, no, said I want to rubber. Na Ubi now back when I ran away with you, messing in na. Yarana, my class, the young Ghana now wants to have another. Okay. Now we are now what's rubber. And the Ghana is going to go. You said them as we go, we can go with Pinoculare. Okay. Media can make my canon. Yeah, that's my family last caller. Na fe ya de juma de no abana wie. Hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Pacho odin baby of free.
Because every Kumashi, so Kwabna Wusi. Kwabna, Manankoi. If I told, Yarendia, a rain so home. By a crime, a man penny phone, a bamboo phone as we even look at more. Okay. You can look at and say, we can send a quantity if you could check class who could go to a bank, I know the term. But some uncle still could feel. We didn't get the idea. So, must see be a Diani and your young cocoto. It can cocoa to the and good girl who said in the good girl. So you need to form. Okay, yeah, that's a pa and wagen. Mamma friend in no much margin. A drinking in a year. A quanya in him say yen penny 40. A quanya on Bafaswa or beer Hobertono. Naya pum yariano every year my mono. Omo ebeye amanaye kama. What's your callers here? You ready say you're Pamabuan? Oh, you're ready say you're Pamabuan. Send them big and say, yeah, Pasha and I, because I want to say, oh, you're ready for the Kasiku, what you could be in a debate. I was a peck. It is in your Sedema, a woman, if you the same young say, and you say, you see, in I so yen said them, then says you. Your mother is your home bank crack. Says your Korean sat tea and tem. Now, if you are an Indian, maybe an Indian create to be also to take your man. So, a journey, dear, so. Now, starting your fasting be. Fasting, dear Debbie. Fasting, dear, the my wife. Fasting, dear moi. Okay. But also, I didn't tell callers now. Said they mean your Mocano, said they mean your Ikea. Ye, you won't quite be for swag. Betima a boy handkerchief. O man paying to me go be a female wobia. Emom Sebi, 1 year rare will fear. Sebi, or being free baby, mamma. Wow. The assistant bon by fresh over bon by so about one, sir, or dear a no man a band your work come on, extra boy I don't ban, or be anxious with this action. Now they will find out where so will be our channels one or channel. Betcha, Mima may future wa. Said Mary Michiano. And now you may deeper, and I might to Sana Moway. Yet also be I am so paying Elias as if it at Yapon. Remember, on a channel brain. Okay, also will be our channel. Okay, race course from penny for being a any or more etching and conway back for Joe or no and our race course market advisor bako and no and Kwame Ampofo on also a advisor omo and a any or more etching and conway. Nyankopon ya adoma ochran so ye be san ahia na mekoi na omo a omoboa ya ma production bibia ekoso ye wo Augustina and Loretta omo engine room or ma omo fe omo na omo chinchim machines no ma mitimi ban from ye wo Kobe Frank ono so na ohwe cameras no e ma bibia eye kama ye wo Ben so na PRO na AJ Hipsy ono so eye producer na Ochinozo 1 ono so na ye production manager midin edi Samuel Kwabena Dako aka Sam Dakos Ochina yebesanshia No makwaba ediba Kolike Medicals Limited you come say airport roundabout Kwanya Kobo Kromo Ultra Police Junction e Hwana Kolike Medicals asye anase hospital e wo kuma say Krodua mu na e bota yesi e nisu no say ba de be fa yensa so aboa nkofo do a e wo how e wo ni kwadua mu nka nyarewa diseases ye hwe ya rebit say arthritis eno pemu ni enkase mu sasabro isisi ya de obi adensem abu e wo say she POP ye wonya dislocation of any of the bones or joints what the bakolika e be boa ama o mato make us say hypertension and when you diabetes and when you kidney problem or nice atata but modern brand na only ever 20 ya na ye wo emuro son kwa e ye adwuma enye no nko anso ye wo mfidie ahodo ogo no a